Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Daisy. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak a teacher dito'y lugar mi. Kat dito'y pakasaritaak kat napasamak. 5 atawan tinapalabas. Ano sa dino, naamamok ni Jay. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Partakan tayo ti mapanidya kantin. Taamangan no maibusan tayo iti lakod a merienda. Agapura, kamutuna yun. Wan nga rod angam sa bagay. Kanayon tayo mat nga minamay ibusan. Aguray kayo. Oh, apay, anya tinakitam. Makit-kita yung kadi dagiti dua lalaki ang nakatakder iti ruwar ti eskwelaan. Kasla, at damot ilaklakod Umuna kayo na mapanidya kantin. Taapay, anya taramidan. Mapan ko kitaan dagiti lakod Ado nga mina teachers ti gimatang iti lakod Taan niya nga min ti ilaklakod aya. Pang display. Mapan ko kitaan. No apay nga ado ti gumatgatang iti lakod O sige, umuna kayon idya kantin, Ma'am Daisy. Agiddantan nga agawid, Ma'am Daisy. Imununan ni Ma'am Lenny. Awan ka diti mang sundukan ka? Awan, tada ka no aramidan ni manong ko. Aywan kayam. Kitaam da ito ginatang ko apang display nga inlako dagiti dua lalaki, Ha? Anya ngay dayta. Straw laang mat nga inaramid da asabong. Napintas mata. Ordinary laang mat. Kabaalan pa'y nga aramidan dagiti estudyante dagita. Wan, ordinary laang. Ngam, ampom ka di ajay may sa alalaki nga aglaklako kat sigod abalod. Kaya't namat siguro ti agbagong buhay. Iso nga agar aramid ka dagiti kakastoy abanag. Gumatang kan tumat inton bigat. Nukas na laang kasimple, siyak laangan ti agaramid. Amangan no napimpintas pa'y taramid. Saan mo ka di akayat asuportaran ti tao nga agbalbaliw? Kan kayat namat ang mga barwanan? Ay, nabanugak ang naglinis ang nagmalmalam. Si kaman pa'y lang ti agluto, Daisy. Anya ti lininisam ay amanang? J boarding house di tababa. Ha? Adan agrenta dita? Wan, lalaki matdagi jay. Amangan no makaala ka manan iti borders mo adin amot agbayad manang. Pumanaw dan tumanen asaan nga agpakpakada. Saan mat siguro? Takas lang nasisingpot damot. Amangan no agin sisingpot dalaang. Kan nasaya at matkit di, taadan agrenta di tababa. Nabayag abakante kat. Oh, Ma'am Daisy. Umay kan, tamapantaman na ni Kantin. Sa anak pa lang agmerienda ita, Ma'am Mayan. Taapay asaan? Ay, madmadlaw ko ngamin. Nagpartakak alumukmag. Kat no danda ni saanin nga umanay da ito uniform ko. Kasta ka di? Umay kalatan taipakita ken ka jay gwapo a lalaki. Ha? Si kamat, Ma'am Mayan. Sa anak nga agang angaw. Talaga agwapo. Isumat lagayam nga adu ti gumatgatang itilako da display. Ay, saanan? Amangan no dapay asawa day taatao. Katurayan basta makitam laeng kan mapanagnakam at talaga agwapo. Umay kan! Naibusin tila ko mi, ma'am. Ay, kunak no adapay. Kaya't kumatoy ko teachers ko agumatang. Saan ka di, ma'am? Ha? Oo. Sana bali, ma'am. Tagaramid kaming tupay. Oh, kunak tumat kan ka. Gwapo niya. Anya day jay, ma'am.
Ay, kunak. Urayan medya aramidan niyo. Agyaman kami, mga madam. Tasop-suportaran nyo dagiti sigod a balod akas kada kami. Talaga ka di asigod abalod kayo? Uwan, ma'am. Ngamsan mi nga ibain dayta, naglabasan mi. Taga po itipan na kaibalod mi. Ado tinasurusuro mi iji unag. Aywan gayam. Amok kada kayo to'y co-teachers ko abalasang pay. Ni Ma'am Daisy. Hello, Ma'am Daisy. Siyakmat ni Jay. Nice to meet you, ma'am. O anya, mamati ka na, gwapo ni Jay. Wen, gwapo no gwapo. Sigod mo tabato. Dim ayan ang ngagja imbagada, nagbalbaliw dan. Saan mo latang ang mumat taga ano nga tadagi chay? Ay, jakmat na damagan. Amangan mat no adda plan-plan wen da addakas nga aramidan dito lugar tayo. Saan ka man ngagpanunot iti kasta, Ma'am Daisy? Uray ka di sa bali a tao? Kat saan mon akayat ti agtalag? Ay, narigat ti mabiktima. Saan aga po ta na biktima ka iti mo na a boyfriend mo? Mabiktima ka manen ita. Nakitak mat jay ex mo ijay ili. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, manang? Inwaksi kon da dya a tao. Apay nga ipalpalagip mo pala. Imbagak laang mat anak kita, kat kinumusta na ka. Amok mat anas kan alipata mon. Takadwa nag-iasawa na. Napanaim pa check up, tamasikog iti may kadwa nga anak da. Iso nga rod asaan mo nga ipalpalagip kanyak, manang. Apay, nasakit ka di pa'y tinakam mo no malagip mo? Kunak man no pinakawan mo. Kasano ko maapakawanak da dya a tao? Mano at tawan anamati asyaklaan ti babae iti biyag na. Ngam gayam, adda na sikugan na. Mangag mo day, chay? Ti tamot baba tinagtaudan na. Kasla agmarmartilyo man. Ay, amangan no rebaan ang dagita borders mo day ti balay mo, manang. Kasaritak ida inton bigan. Anya nga taay at aramidan da. Agar-aramid kayo iti pang display? Uwan manang. Isudyay nang medical man. Pasensya kayo na. Ngamjak kayat ama perdi da ito'y balay aparparenta at. Maawatak, ma'am. Manang, inak agtrabahon. Daisy, iso ti may isang agren-renta. Sika? Sika, ma'am? Agam mo kayon? Umay daglakla ko dya eskwelaan mi iti aramidan da a display, manang. Kastagayam. Mabilin sa ti aramidan nyo a display Padasag tuman mat ti gumatang. Agburburding ijabalay ni manang mo, dya gwapo abalon? Kaamam mo klaang itay. Ay na, nagswerte ka matan. Anya, apay ko maaswerte Kat, kanayon mon makita jay gwapo. Namingmingak ngagpaiso itay, kat pudno agwapo. Kasla umis-isam dagiti matana. Kasla nga rod Piolo Pascual. Ay, saan arumbang nga agpalilaw iti kinagwapo. Taamangan nulokwan da kalaang. Saan aga po talino ko na kanjay ex mo, katlukwan da kamat ti sabali. Agpapadalaang dagita. Tumal na ka man. Umayak to agpasyar ijabalay ni manang mo inton Sabado. Apay akalat ang nalagip mo ti pumasyar. Pambarak nga umay kitaan ni Jay. Ay, awan lat di ka aramidan. Madlaw ng tukit din nga iso ti mapanmuran rantaan. Umuna kan amangan, Daisy. Manang, apay data igam mo ang nakamalukong asidaan. Mapan ko man ikan dagiti borders ko. Dadjay? Wan,
Duada, sukat jay inted da a display. Ha? Ada inted da? Ada, di mo ayan nadlaw jay picture frame ijay salas. Nagmayat ti pan nakaaramid na. Nalaing da nga agaramid. Taday tati nasurusuro day jay o nagtipagbaludan. Good morning, ma'am. Sigamat gayam. Good morning too. Sabong para kan ka, ma'am. Nagmayat-matan asabong dagitoy. Inaramid ko, para kan ka. Thank you Ilakom samat dagitoy. Saan, ma'am? Talaga para kan kalaay. Adon tinait itadyo kada kami. Bayadan mi. Tanarigat mat no libre akanayon. Saan, ma'am? Pakaragsakan mi amang ted kada kayo. Dekadwam. Manong mo ka di? Saan, ma'am? Kadwak mo't langin di pagbaludan, idi. Isu tinagbalin agayam ko iji unag. Kastagayam. Sige, ma'am. Panawan ka pa dito eh. Tama nga numadisturbo ka. Ituloy mo ti agsibog ka dagiti masetas mo. Apay, asaan ka nga may di Sabado? Inururay ka niya? Pasensya kan, Ma'am Daisy. Ada ngamin samali anapanak. Amo, punno gayam jay ko na. Cute talaga ni Jay. Nang runan no nakaisam. Kunak tumat kan ka. Agin sisibugak iti masetas ni manang ko. Kunak no saan nakanadlaw. Hanggang imay ijayan ko si ka. Kat, anya nga iti kunana. Inikanak iti sabong. May salaang ti kayat asawan dayta. Anya nga iti kayat na asawan. Kursunada na ka. Uy, addan secret admirer mo, Ma'am Daisy. Ha? Manang, ayan di sabong diti Florera. Imbal lang ko. Taapay. Saan da pa'y matanalaylay Amok ngamin nga inted day jay ni Jay. Katuan, ay na, naglalabaga dagi dya arosas. Apay nga imbalang mo. Taan niya ti kayat na asawan, asagot-sagutan na kay ti sabong. Anyamat na ni Manang. Dagas ka din no sagutan nak iti sabong. Di mo ammo ti pudno a kinatao na. Kun may sa, sigod abalod. Laglagi pam amay sa ka teacher. Saan arumbang amakigayim ka kadagiti kakastatat tao. Nangibalang ngay kadagiti sabong, Manang. Ije basuraan ijerwar. Saan mon amapan alaan tanarugitan day jay. Awan mo't diti basuraan dagiti sabong. Adda nga tanangala. Amangan numakita ni Jay ana ibalang jay inted na asabong. Anya ti birbiro kam dita basuraan, ma'am? Ha? Kwa. Dagjay sabong nga imbalang ni Manang ko. Inala ni Jay. Aramidan na kano ang dekorasyon. Ha? Kasta ka di? Nakababain pa yan. Sapay inted na kanya kidagijay asabong. Idi damo ang nakita na ka. Addan narik na para ken ka. Kunanang arod akayat nakangarmen. Ngam kunak met alipatan nanday taarik na ken ka. Kasano kuma ang magustuhan ni Jay? Kat padak mo ta sigod na balot. Tumananaw ka itiruwar ti eskwelaan Saan mat Saanan nga umay aglako da Jay dito eskwelaan iti dekorasyon. Ha? Taapay? Imbawalan ni principal. Di tada matruwar nga aglaklako Ada ka nung amin naganak a nagreklamo. Taapay? Amumatan ti sigod abalod. Agamakda nga amangan kanuno at dadakas nga aramidan da kadagiti ubing. Sa dino nga ingat at imakaranda. Kunak asya kun ti agluto. Siya kon Manang. Kan maysa, nakaluto akon. Idasar ko lang ang dagiti makandi talamisaan. Addan samat inlasin mo asidan. An-anom nga ideta. Kwa Manang,
Mapan ko itad kada, Jay. Saan mo arwaman ida? Inikamot iti si daon da iti. Umuna kan maudin day jay. Saan anasaya at amakigayam ka kadagiti kakasta at tao ko nakmanan? Manang, apay ang nagbaliw ti panakilangan mo kadakwada. Gaputa na kapag panunot ha. Nadlaw mo kadi nga idinakigayam kadakwada. Kaya't nakan nga arman day jay ajay. Saan kan nga aglibak pay, Daisy? Tasinip-siputan ka. Kunam siguro, jak nakita nga inikan na ka iti sabong, idinakita na ka nagsibog iti masetas. Plano da amin da kita. Adadakas a plan-planuan da. Unay matdaytan a panagpampanunot mo, mana? Iso nga ro, da kanayon kun nga ilak da iti ridaw ti balay. Narigatan no sumrag da, kat umay da agtakaw. Iso asaan mo ida nga ikikan. Maruwam dalaang. Apay nga takas to'y titrato dagiti tattao kadagiti padata sigud a balod. Jak nga rodam mo. Tarigagay tanti agbalbaliw. Ti mga barwanan. Ngam saan da talatang ikan iti gundaway. Jay! Ni Ma'am Daisy, oh. Apay, ma'am. Nasayaat mo, ta saan kayo pa'y anak kapanaw? Agur-uray kami itibus a pagluganan mi, ma'am. Pinapanaw na kayo gayam ni manang ko. Kuha, ma'am. Sa dino ti papanan nyo? Agawit kami ni Jay Provincia mi, ma'am. Dispensaran nyo kuman ni manang ko. Namawatan mi, ma'am. Saan da ka malipatan, ma'am? Nasaya at kakada kami. Pudno day ta, Ma'am Daisy. Taksang gasat. Tasaan nga amin a tao kat kasken ka aman nakaawat. Saan ka madanagan, ma'am? No addanton mas no patrabaho ka. Kan addanton urnong ko. Agsubliak dito lugaryo. Jay, addan bus. Agsagana ka. Sige Ma'am Daisy. Aging ga, iti sumaruno apa nagkita ta. Nakaladladingit day di aka nito, Mr. Lonely. Mariknak ti kinasinsero ni Jay ngagbalbaliw. Ngam saan lang anaikan iti gundaway. Jak amo, no agkita kamin tupay. Ngam mang namnamaak, nga addan tumay sa nga aldaw, amakitak ni Jay. Tuy pagayam mo, Daisy. Daisy, pagayam ko, saan nga amin kat addaan kapanunutan akasken ka. Kat idawdawat mo laangan nga agbaligi ni Jay kadagiti plano na itibiyag. Kat awan ti imposible nga agkita kayon tupay. Di mo maibaga dagiti paspasamak nga itimay sa nga aldaw kat agsabat to ti dalan nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Daisy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga ami iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nangato ti saad ko iti kumpanya a pagtrab-trabahwa. Idinto tanilakay ko kat pa extra laang iti talyer ni Manong na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ami. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino ti nagluto? Ni Daddy, Mami.
umay ka ije kusina. Takitaam tinluto na. Aguray tay babakpay to'y bag ko. Amo, mami, dakiti natang nga inluto ni daddy. Inikan na iti shapes da. Ada stars, ada moon. Kasta ka di? Wen, mami, iso nga excited kami amangan itinatang ka ni ading ko. Ay kat makanta yun, kasta? Nakita mo't dagiti ubing, bakit? Nagadutikin nanda, uray natang laang tisidahin. Nagkunakan ka nga usaram dagiti iduldulin ko agamit dito'y kusina? Isumat gayam nakakusilap ka. Day tamot gayam ti panguskusilapam kanyak. Amom, numano ti balor na day ta naglutuam iti chapsoy, ha? Pinadas ko lang mat naglutuan. Tanabayagan ang naka-display dita. Mayat gayam magpaiso a paglutuan iti natang, bakit? 5,000 day tatapno amom. O gasak mata na imbag. Anya kalakit din aya. Dahito pa'y nagngingin na pinggan tinruar mo ananganan. Amom, numano ti maysa dito'y 1,000. Anya nga iti Serbina. No saan tayo mat nga usaran dagitoy? For special occasions laang dagita nga usaran. Ugasam analaing dagita. Isublim mat laang adagos. Imbis ko mga apresyaran. Tasak tinagluto. Ngam agong ungit kamatan. Unay kamatan, bakit? Isardeng montoy lugan. Ni, saan tapay mat nakadanon AJ Gate ti opisina yun? Pag naakon, di talaang mat ni. Itulod ka kuman dita mismo a gate. Tapno saan ka na magna? Nalalaing ka man ako na akon kat. Sardeng. Apay arumor ka? Ilokat ko tiri daw mo. Saan ka di akas tati rumbang? No madam tinakalugan? Saanan? Syakon. Makita na ka pa'y dagiti office mates ko. Kat ni, nakagras-gras aday tabadom. Mapanak nga ron ijay talyer. Agdiritsyo ak ijay apaman na maitulod ka dito opisina yo. Di kan tupay mat ngamin makadigos mat. Dimlip-lipatan ang mapanalaan dagiti ubing ijay eskwilaan inton madamdama. Yes, ma'am. Amok daytan. Saan mo nga ulit-ulitan pa'y? Hello, Manang. Hello. Nakaawag ka man? Imawag takayat ko nga ipalagip di birthday ni Grace into no may abulan. Mabayag pa'y man. Dandanin. Ang mga numalipatan niyo kanila kay mo nga umay. Umay kami. Unay kat adanag mo na yan. Itugot yun dagiti ubing tapno naragragsak. Katwan Ay, ma-stressak paikit di nga gisagsagana. Ni, apay ko mga stressam tibagim. Kat adamot nila kayo mo. Anya kay matiam mo na day jay? Agtinulong kayo May santo pa ya pa ka-stressak. Ay unay kan. Di ka kat agyaman tanaadaan ka itinaalos kan nagagat nga asawa. Ay na, oray man no nagagat kan na anos no awan mat ammo na. Ay, sana nga ammo ti agplano. Rigat nga minkat no elementary graduate lang. Ay kayon, tamangan tayon. Grace, ayabam ni dadim kani ading mo. Saan kami kano amangan? Kunan ni ading ko. Apay asaan? Saan mat ngamin anaimas day tain lutom asidaan, mami? Karne day toy. Naangot mi mat anaksat. Naksat lang matbasit Saan kami pa'y amabisin, mami? Makaammo kayo. Saan mat asyak ti mabisinan? Apay nga gumumit ka manen. Dagita anak mo nakapilpili da iti makan. Saan mo no sakti agluto? Inruam mo nga min idakat. Anya namin dagita tumtumpaw di talutlutuan, bakit? Bawang kan sibuyas dagita. Naksat itay naliwayak. Isumot lagayam asaan da kaya timangan. Agpapada kayo amin nakapilpili iti makan. Sakla ko man tinagluto. Awan matram-raman na tilutom. No awan, apay nga rod akay kayat dagiti ubing. Awan nga min titalak mo kanyak kat. Gaputa may saak laang a mekaniko. Anya
Apay aday ta pagpuy-puyatam di ta bakit? Apay di ka pala maturog. Maturog kan. Taplan-plan wag. No kasano ti birthday ni Grace. Apay anas ka na pagpuyatam day ta abanag. Nagluto tayo iti makan. Imbitaram dagiti kakabagyan tayo. Ken dagiti classmates na. Nalpas. Nalakalaang ken ka nga ibaga ti kasta. Paka-stressam tumat ngamin amin abanag. Isuan nakaungunget ka. Mare, adun sapay ti agsangpet asa nga iliyo. Ay, huwan nga rod, Mari. Imbaglaangan, tada ka ti mulong kanyak. At dapat sumungsungod asa nga ilin eh. Ay, huwan nga rod. Agsangpetan dagiti bisita. Tsak amo na niya ti unak. Mami, addan dagiti classmates ko. Kunakon kat! Ne, talagang agsangpetan dagiti sa nga iliyo, Mare. Ayan nga jay cake ko, Mami. Apay, bakit? Damagang pailaang. Anya ter aramidam. Kita aman. Awan pa'y jay cake. Saan pa'y nakasagana dagiti makan? Mabisinan dagiti bisita. Relax, bakit? Kasano ako mama kapag relax? Palpak amin. Anya langan ti may baga dagiti bisita. Kunak man nun na isaganaam ti amin. Tas si kamot tinang isagana ka dagita. Di naktupay mat ngamin tinulungan. Sana pa yan naka-makeup. Umayan dagiti office mates ko. Ala, bayan, siya kung timakam mo. Anya ti ammom, ha? Ayan nga ni Grace nga birthday. Taitad ko kankwa na day ti regalo. Adalaang dito'y mana. Stress kan sa manan. Huwag nga rod mana. Siyak lang tinagisagsagana. Kita ang manironi oh. Nagmayat ti panaki-istorya na kadagiti ko kumpare na ijay lamisaan. Idinto tasi ka, madlaw nga stress ka. Ayan na kayo nilakay mo. Ay, sana si mo. Da kami lang kadagiti upin mo. Apay, asahan mo ngayon surot? Ay nading ko, saan mo nga amod pa. Adda ka di mapaspasamak iti relasyon niyo, manang? Adda babae na. Anya? Isumat lagayam apasaray sanin nga agaw-awin. Sang kaibaga na nga da overtime na. Tagayam, adda sa bali nga awidan na. Anya? Narigrigat mo't gayam ti sitwasyon mo. Ngam iti siyak, manang. Jaklem bagbagakan ka. Jakle padpadlaw. Ang problema nila kay ko. Saan laanam na minsan ang nagbabae? Adun adaras. Ay, mabalin ka di asaan ta pagsaritaan dito ay dayta abanag. Uwan, manang. Mayak, tapno mailiw-liwag ko ti problema kinila kay ko. Ne, Ronnie. Adda ka matgayam dito'y kusina nga agin inaw. Ay, awan manong. Awan namin ng tiplato ang mausar. Urayin da kan ijay ruar. Sige lang manong, umaya kon. Ronnie, nakainaw ka? Awan bakit? Darasan mo ti agunay Pero may ma-stress akon. Ala, Ronnie. Rumwara kon. Sumarunukan to. Awan manong. Nagbayag ka lakit din nga gungunay. Ita-ipay nga imbagak nga ginaw ka. Aging inawak lang arudan. May sakamot amay nayon iti stress ko. Grace, abto'y ti regalo kan ka. Happy birthday. Thank you, Auntie. Ayan nga ni Mami. Adda iji kusina, Auntie. Ungtan namanan ni Daddy. Anya? Kaasi ni Daddy kakanayon na nga ungtan. O sige, ingkan ijay ayan dagiti classmate mo. Takasaritak ni Mami mo. Wen, Auntie. Ay na, nagkrigat lakit din na bilbilinan na aya. Ami, umay ka man dito'y. Mapit lang, manang. Mapan ko ikan iti pinggan dagiti bisita. Apay ngong ungtam ni Ronnie. Kasano? Kat nagrigat ang makaaw-awat. Ay, si kakit di man. Ungtam day ta asawam ang makikita kendeng-denggen dagiti anak yo. Narwamdan, manang. Sigudan nga aramidak dayta. Nakaan-anos ti asawam. Kasta ter aramida. Tratwamit itinasayaan. Nakitak,
Kanangag kuno kasano nakaatratuan ni bagat mo, Ronnie. Manong, Kaslasan na ka nga asawa noong tan na ka. Awan samot ang respeto na kan ka. kas din nalain, tamay stress. Saan kumamat akas tatitrato na kan ka. Abak mo pa yung tibabaunan no ibaon na ka. Saan mahit, Manong? Ading ko, awan puli tayo nga under disaya. No saan matin anaing kalintigan ti aramiden na. Agsao ka matin Saan ka nakadumog laangan nga agtungpal iti kayat na. Diyak kayat ti panang trato na kan ka, Ronnie. Isumot lagayam nga agaw awid ka adagos. Uray saan pa analpas ti trabaho iti talyer. Gapo iti ugali ti asawam. Ronnie, umay ka man bit! Manong, inak pa'y tulungan ni Ami, ha? Ami! Agsarsarita kami pailaan ka ni Ronnie. Numabalin, baybayan na kami pailaan. Sige nga Rod, Manong. Manong, naskan niya nakatulungan ni Ami. Bayam. Isukat nga abusun na ka. Tama minsan lang nga ayab na kan ka. Agtulnog ka mat adagos. Agung tumanan day jay, Manong. Apain naktumanin. No aramiden na dayta. Siya kung ti makisarita kan kuana. Anya? Aramidam day ta? Apay kid din asahan. Diyak kayat nga ibaba na launay ti kinataom, Ronnie. Yala anak man kidi iti arak. Tao minumag. Pampaturad ko ang makisarita kan ni bagat mo. Sakbay nga agawid ako. Agawid ako, Nami. Nakainom kan samot, Manong. Makapagmaneho ka pa'y ka di? Wen, kabalak pa'y. Basit lang matinainom ko. Hangam ni Ronnie, nabartek. Iswan nakadumog isya lamisaan. Inaklukatan ti gate, Manong. Saanan, siya kon. Adama ni bagakan ka. Anya day ta, Manong. Agpakpakaasi akan ka. Respetwam kumamat nilakay mo. Saan mo abas taong tanlatan, nukas ta nga adda makakit-kita kan makangkangag. Manong. Wen, pudno ngawan adal na. Ngam sigud mat nga amom dayta. Ngam uray no awan adal ti kabsat ko. Nasaya at lata tao. Naanos, kan amo na ti responsibilidad na kas asawa kan ama. Isu apang nga asim ami. Respetwam kumamat ti asawam. Yes! Ni Daddy man ang tagluto. Naragsak kayo kadino siya tagluto? Daddy. Nainimas ngamin tilutong ngam ni Mami. Nang kuday day. Ay, hala. Apay aday tadaan akaldiro ti osaram, Daddy. Nagado di ta istante ti mabalin mo apaglutuan. Saan mo na iparit nga usarak dagita? Grace, tulungan na kamang ibaba ka dagita. Uray dagiti pinggan na koleksyon ko. Panganan tayon. Sige, Mami. Apay ngay bakit? Anya tinaknakan mo. Ta ipausar mo matin dagita. Apay nga insardeng mo to'y lugan. Sigud mo't adito iti pangibababaakan ka. Tadi mo kahit nga idanon ko di tagay ti opisina yo. Idanon mon, katado ti awit ko. Tulungan na ka mangawit ka dagita. Saan ka amabain makita dagiti office mates mo? Ipanakkel ko pa'y nga ti mister ko kat may sa mekaniko. Di nakman rabaka na kasta. Mabay na kasumango kadakwada. Umay kakit din. Idi pa'y akayat da ka makita dagiti office mates ko. Nagbaliw ti trato kinilakay ko, Mr. Lonely. Tanaamiris ko. Anagasatak anaadaan itinasingpat nga asawa akas kenkwana. Italag kumutan kenkwana dagiti banag ajak kabalang nga aramidan. Wenno dagiti pagkapuyak. Dahil man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Ami. Ami pagayam ko, nasayat launay, tanaamiris mo dagita abanag. Kat iso, tinang patibkar iti relasyon nyo kas agasawa. Ala, ituloy yo,
tiag kinaawatan kinilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga ami iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Ayunis, iti Nueva Vizcaya, kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Ayunis, aklunak amaysak anager amisis. Amok nga adu amisis ti kaskanyak, ket sapay lakuma, tapakapidutan iti adal, daytoy kapadasak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, Jocelyn, inalam ka din jay balon mo nga insaganak. Wen, mami, addan dito'y bag ko. Jelly Brom, ang mga numalipatan manan. Adda amin nandito'y bag ko, mami. Oh, nakasagana kayo kadi aminan. Lugan kayo di kotse. Wen, daddy, inakayabanan dading ko. Oh, lakay. Jay laptop mo, ang mga numabatim manan. Mangrugi ka man ako nakon. Na, palpalagipan ka laeng tanagado ti maliplipatam. Ad-addang ado ti malipatak, nukas taasaw kaasaw. Nang runa, nukas to'y apa nagrurubwat. Ay na, di mo liplipatan ti agbalon iti danom. Ay na, agsakit ti ulok ka. Imbag man mare, ta saan amaladladaw dagiti anak mo jay eskwilaan. Ay na, saan mare, taririingak ida iti masapa. Bigbigat pa ilaang akit niwatak ang niwatan. Kastaya, imbag ano saan nakakagura? Saan mat? Dagiti ngamin anak ko, no sermonak ida, ay na, ungtandak. Pati nilakay ko akit ungtak no agbunto-buntog nga aggunay. Isumat lagayam nga alas 6 pailaang, mangmangeg kon nga agan andar jalugan niyo. Una mare, no saan da nga agriing, ha? Makangagda kanya. Ayan mo, apingawan ka pa'y. Bakit? Napan ka siguro nagbirhausan niya. Tingganak mo saan? Agawid kan. Sa anak nga agawid. Tadyak kaya't amang ngagday ta panagniwniwat mo. Makaw ma. Ano niya? Manang, mangan tayo ka nun. Nagko na. Mami, Ni daddy ngay. saan pa'y mat asing mangpot? Tsak kaya't timangan. Noawan ni daddy. Taapay. Saun tumanan asaw ni mami. Agung ungat, uray mangmangan ka. Wan nga ron. Apay akas siya ni Mami. Anya nga itar aramidan nyo dita. O may kayo mga nan Sa anak pa'y amabisin, mami. Oray siya. Sa anak pa'y amabisin. Taan niya tikinkin na nyo, ta saan kayo pa'y amabisin, Bing? Awan mat. Basta sa anak pa'y amabisin. Anya tirason asaan nyo akayat timangan. Jocelyn? Sa anak pa'y ngarod amabisin, mami. Orayan milaangan ni Daddy as sumangpot. Aping imbagam. Kat isumot ngamin timbagam. Umay kayo mga nuwan no saan? Saan pa'y Mami? Tanaungat ka kano ngamin? Anya? Agdala ka man, Ming. Tila ibagbaga. Apay nga itakalaang nga agawid, Nakaraing ka pa'y matlagayam. Talaga asa anak anaturog, takayat kang urayon. Apay ngamin asaan ka pa'y anaturog. Kunakmatkan ka nga ag-overtime mak. Awan mo timbagbagam akas na. Anyang awan? Kat no in text ko kan ka.
Nag-text ka kanya. Basa am ngamin ajay text ko kan ka. Lik-lik-likan na ka di. Anya, nagkunakan ka. Namanuga, di na kon sermonan, takayat kunti maturog. Amok asaan ka pa'y anak katulong? Apay aya, maturog ako man, nagsao ka pa'y laang. Saan anang rabi dagiti uping? Kunadang urayan da ka, ngam saan da kan ana uray, nakaturugan. Apay, naungatak ka di unay? Damagong pa'y laang. Kagurayo di aramidak apanang palpalagip ko kada kayo itinal daw. Saan ka di akas tagiin? Kanayon na apalagipan dagiti anak na. Wan, ngam sobra ti araramidang. Nasakit iti lapayag. Makauma. Apay ngay mare, awan pa dinugan nila kay mo katrabiin. Ha? Kuha nga min. Madmadlaw ko laan. Tunggal ngamin tumanawak di tabalayo. Awan pa'y tilugan nila kay mo. Kanayo na kasta. Agob overtime ngamin nila kay ko. Kasta aya? Kanayon nga overtime? One mare. Sa bagay. Maawatak. Ado ti paggastusan ita panawan. Ay, wan nga ron. Inayon mo pa'y angimi na amin na nagagatangan. Ay nakakasapulan na talaga ti panag-overtime. Kinunampay. Anya nga tanga oras sa malmal pas ti panag-overtime na. Pasaray rabiin no agaw angwid. Kita amangan matno sa balin ti papapanan na no kasta malpas ti overtime na. Anya ti kayat mo asawan. Dumagdagas iti beer house. Kas kada video kyan nga ado ti chicks na. Ay, ad-addan nga agsakit ti ulok iti dayta nga imbag ang mare. Ay ha? Ay kat, di nakamat ko lang mati suspetsak amare. Kasanungay, nupudno ti imbagakken ka. Saan kayo amangan? Sa anak lakuman ang naglutluto, no kastamot laang asaan nyo akayat ti mangan. Bing, sa dino ti papanam. Abi na pinasurutan na. Daddy, agring ka. Bing, agong ungot ni Mami. Inta manganan. Daddy, agong ungot manen ni Mami abigbigat. Paapay ngamin aya. Saan mi ngamin akayat ti mangan? Kat numapan kayo ag eskwela. Rumbang amangan kayo. Sa umat ngamin asaw ni Mami. Ungat na ungat. Umay kayon, Daddy. Tapno saan nga agungat ni Mami. Ay, makaturturong agpailaan. Bing! Jocelyn! Aldawan! Maladaw kayon! Ayan yun ngay! Daddy, ungtan na kami ni Mami. Sige, umuna kayo di kusina. Sumarunoak. Sumaruno ka Daddy. Saan kami amangan no awang ka? Aldawan! Naladaw kayon! Ibagbagak ngamin amangan kayon ngum sa bali pa ilaang aramidan nyo! Bakit? Mangmangandan. Apay ay ang agong ungot ka. Wan! Gaputa sa andak adengdenggan! Ay na. Uray madama ang mangmanganda. Ung tamlat taida. Sandak gaya madengdenggan! Makauma dengdenggan ti panagniw-ngiwat mo. Katlas tuyak nga rutaan! Anya kumati aramidak ngay! Nalpasa kon amangan. Saan mo pa'y anaibos day takan ka nam si ka Jocelyn? Inaklangan nag-eskwela. Uri siya. Nito! Sige, itulot kayo ni J-eskwelaan. Saan da pa'y anaibos ti kananda? Napukawan ti ganas da amangan. Gapo ta umanungat ka. Apay, saan anapan nagtrabaho nila kay mo itamare? Saan mare? Nag-night duty nga mi. Nadlaw kukot nga min asana nakauniporme. Napanalain tulod dagiti anak mo iti eskwelaan. Kasta gayam. Buwan mare. Kat, ada ka din nadlaw mo sa bali iti garaw na. Jay, kunakken ka nga mga no ada chicks na. Diyak kaya't apanunutan na ita mare. Ay na, kasta dagiti lalaki no medyo naumadan.
Agin o overtime da, tapno maliklikan da nga gawid. Wala niya. Isong agridam ka, mare. Abangan no adda kalukwan nga aramidan nila kay mo. Naitulod kong dagiti ubing iti eskwelanda. Ituloy kong ti maturog. Rabi iman ti duty. Apay asino katamatan ti schedule ti trabaho? Saan asyak tinangsukat? Ti opisina mi. Agpudno ka man kanya. Adda babae man niya. Ano niya? Saan kan nga agulbod tayo? Ammo kunter aramidam akalukwan. Anya akalukwan nga ibagbagam. Mas pilyam tagtrabaho itirabi. Gapot adda babaem nga awidam. Unay mat daytan a panagpampanunot mo. Naumakan kanyak. Dayta ti pudno. Makitam daytag. Saan ka na si mungbat? Gaputapod na timbagak. Addan babaem. Kaya't mo ka di maamuan tipod no? Ha? Wan! Aminak ang nauma akon kan ka. Nauma akon. Gapo iti ugalim asumanaw. Kanayon kang agong ungat. Ngamawan babaek. Jak aramiden dayta. Ngam no saan kang agbalbaliw. Mapilitan ak amang isukat kan ka iti sabali. Kaya't ko jay babae nga amunak respetuan. Hello, ni Eunice daytoy. Mrs. ni Alex. Mare, si kamat gayam. Apay ngay mawag ka dito opisina. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dayta. Kaya't mo ka dito yapak ni pare Alex? Sikati kayat ko akasarita. Anya ti kaya't mo ang maamuan ako nam? Adda ka dito opisina yon ni Alex itan. Uy mare, madamang agtrabaho. Agsususpet sa aklaan. Ngamin, nasukatanan iti rabi iti oras ti trabaho na. Diyak mapapalaw ni pare Alex. Kaputadakdakkel ti sweldo dagiti ang duty iti rabi. Amok dayta. Saan ka kumangag panunot iti madi? Namamati ak awanter aramidan na kalupan ni pare Alex. Sapay kumatakas na. Awan ka diti may bagbaganakan ka may papan kanya. Kailangan ka na yun mo pa nagungungat kadakwada nga agaaman. Awan matanti sa bali ang magmangag ko. Kasta ka di. Sige, agyaman ak itipan nakisaritam kanyak, paray. Oh, ading. Apay asinurot nak dito study room. Si kakit di ati aglamlamang. Isungadda ka dito eh. Makita na ta dito ni Mami. Agungot tumanan. Rumar ka. Diyak kayan. Tanak ni Mami no makita na. Jocelyn, Bing, anyater aramidin niyo dito eh. Ha? Apay, asaan kayo ang mapanagbuya iti TV? Kuwa Mami. Urayan mi lang na sumangpet ni Daddy. Apay, aya. Anyati kabutan niyo kanya. Ungat kamat namin nga ungat, Mami. Ala, rumor kayo dito. Tagbuya tayo atalo iti TV. Saan ako nga agungan? Oh, nangag mo manang. Oh my God! Mangan kayon, anak ko. Apay, asaan ka matan anaungat, Mami? Uy, Bing. Tila damdamagam. Sumardang ka man asao. Saan ako nga agungungat? Panaamiris ko. Nga awan tinasaya at ama ipaay ti kanayo na panagungungat ko. Oh, nangag mo manang Jocelyn? Iso asaan ta na masapol nga orayan pa ni Daddy? Sige, mangan kayon, anak ko. Nasdaaw nila kay ko ta nagbalbaliwak anaming pinsan, Mr. Lonely. Naamiris ko dagiti biddot ko, iso nga ita, makunak anaragsakan ti pamilya. Tuy pagayam mo, Eunice. Eunice, pagayam ko, ti kasayaatan iti amin ket ti panagbalbaliw mo. Nagbalin ka anasayaat nga ina, ken asawa iti pamilyam. Ala, itultuloy mo dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Eunice,
iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.